umutwe FCL ubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wihuje na M23 mu gufatanya muri uru rugamba rwo kubohora igihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kuganira ku byateye kwihuza nabo ndetse n'impamvu badashyigikiye FARDC. Turagaruka no ku ntwaro abaterankunga bavuga ko bashyikirije igisirikare cya FARDC. Nyuma yaho turasoza tuvuga ku byo His Excellency Paul Kagame yatangaje ku bihugu bikomeje gufatira ibihano u Rwanda, babashinja kwiba amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubahaye ikaze rero kuri Habineza TV, gikomeza kubana natwe kuri subscribe, like, share na comment, byubana natwe mu biganiro bitaha. Ikaze. Umuvugizi wa AFC M23 Ronzi Kanyuka yavuze ko Front Commun de la Resistance wamaze kubiyungaho, asaba n'indi mitwe yitwaje intwaro cyangwa abanyapolitiki kubiyungaho bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhuza nabo amaboko. Uyu mutwe FCL watangaje ko wihuje na AFC M23 tariki 9 Werurwe mu mwaka wa 2025. Kanyuka abinyujije kuri X avuga ko kwihuza byongera imbaraga mu rugamba rwo Kongo yigenga kandi iharanira ubutabera. Ati turahamagarira imitwe yitwaje intwaro n'abanyapolitiki ndetse n'imiryango y'abanyekongo kubigana. Amashusho yashyizwe hanze na FCL agaragaza ko bitandukanyije na FARDC kubera ubugambanyi, urugomo, ubusahuzi, ufata ku ngufu ndetse n'indi migirire idahwitse ikorwa n'ingabo za FARDC. Umuvugizi w'uyu mutwe Colonel Augustin Darwi yavuze ko kimwe mu byatumye bihuza na M23 ari uko batishimiye na gato imiyoborere mibi y'igihugu barimo, ndetse harimo n'amasezerano abayobozi bagiye bagirana n'abaturage ntibabashe kuyubahiriza, kutubahiriza amasezerano mpuzamahanga arengera abaturage n'ibindi byinshi bitandukanye. Ubu guhera tariki 9 z'ukwezi kwa gatatu, FCL yamaze kuba hamwe na M23 mu gikorwa cyo kugarura umutekano ndetse no guharanira ubwigenge bw'abakongomani muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC. Duhindura ingingo. Amashusho akomeje gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga avuga ko FARDC yakiriye iyi ntwaro ziturutse ku baterankunga batabashije gutangazwa. Iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kwakira izindi ntwaro nyuma yaho zimwe mu zo bari bafite zafatiriwe n'umutwe wa M23 mu mirwano yabereye i Goma ndetse n'imirwano yabereye mu mujyi wa Bukavu aho M23 imaze kwigarurira. Biravugwa ko iki gisirikare cya leta cyakiriye izindi ntwaro nyinshi zitandukanye zaturutse mu baterankunga bayo, ariko ubu leta ntabwo yatangaje abaterankunga babahaye izi ntwaro ndetse nta nubwo babashije gutangaza uburyo iki gikorwa cyagenze. Gusa amafoto ndetse n'amavideo bikomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza ko bishimiye izi ntwaro bamaze kwakira, biza kubafasha mu kuba bakirwanaho muri iyi ntambara ikomeje kubahuza na M23 ndetse n'indi mitwe ikomeje kwiyunga kuri M23. Umuyobozi wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yatangaje byinshi bitandukanye abanyamahanga bitiranya, bavuga ko u Rwanda rushishikajwe no gutwara amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ari ukubya amarari ari bo baba bakeneye uruhare runini kwa mabuye nabo bayatwaraho uruhare runini mu gihe u Rwanda rwo rwihangana n'ibibazo by'umutekano, kwirinda ibitero byaturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dore bimwe mu byo Perezida Paul Kagame yatangaje kuri iki kibazo kiri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gituma banafatira u Rwanda ibihano bigiye bitandukanye barushinja gutwara amabuye y'agaciro kandi rwo rurengana. If you looked at the list of 100 entities, 100 from
wherever, China, Europe, US, Canada. iyo urebye ku rutonde rw'amagana y'ibyo bigo amagana biri aho hose kuva mu Bushinwa, mu Burayi, Amerika, Canada n'ibindi, harimo natwe twese bo mu karere barajwe ishinga n'amabuye y'agaciro yo muri Congo. U Rwanda rwaza ku mwanya w'100, rwaza ku mpera. Uramutse ubaze ngo 1, 2, 3, ariko ukuntu ibintu bimeze nk'aho byakorowe kumera nk'aho abo bari inyuma cyane mu gushishikarizwa n'iby'amabuye y'agaciro nibo bamye bashinja ikibazo cyose uko cyakabaye, cyabo bagera ku 100 bakuramo za miliyari n'amamiliyari, barangiza bakagenda ntacyo basize inyuma. Ubwo ugasanga u Rwanda rwabaye rwo kujya rubibazwa kubaza ibyo birego byose, kuko abo 99 ni ba bantu bafite ububasha mu itangazamakuru muri buri kintu cyose, kuri bo no kungukira muri politiki mbi ya Congo. Kandi benshi muri abo bantu birashoboka wenda imigabane muri ibyo bigo byashinzwe bigizemo uruhare na Tshisekedi. Icyo ni cyo have a share in the companies formed together with Tshisekedi or President Felix. Yes. Rero ikibazo cyacu si amabuye y'agaciro, ikigeze kiba ayo mabuye. Icyacu ni ikijyanye n'umutekano, kandi igihe twumva tutijejwe umutekano wacu no mu gihe kirekire ntituzaba turi gutekereza kuri ibyo by'amabuye y'agaciro muri icyo kibazo. Oya, icyo kizaba ikintu cya nyuma mu ntekerezo zacu. Ndashimira buri wese rero ukomeje kubana na Habineza TV muri ibi bihe. Turajya tuganira kuri update nyinshi zitandukanye ku y'intambara ikorera mu burasirazuba bwa Congo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Reba neza ko wakoze subscribe, like, share and comment, ubundi tujye tubana mu biganiro byose. I think we are only here to be with you. This is Home of News with Happiness.